turabahaye ikaze bakunze mwese mudukurikirana kuri Rahayi Royal TV. Turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, twongera tubaha ikaze. Abakunze mwese mudukurikirana turabashimiye, Imana y'umujuru w'umugisha, ndetse n'abandi mwese mutaradukurikirana turabahaye ikaze, kandi mwongere mubisharinge mubihe abandi, kandi mwongere mukore na subscribe, mukore na comment na share, ndetse mubishikirize mubihe abandi, kandi mukore na like. Rero turabahaye ikaze kugira ngo mushishikare mubana natwe mu biganiro byinshi bigenda bica hano, kugira ngo tujye dufashanya ndetse mu gukwiza ubutumwa, ndetse no mu gufashanya abandi dusengeranira, dufashanya mu gusengeranira kugira ngo tuze dushikane benshi kugororoka. Dusengera abahura bari mu bibazo bitandukanye, harimo abari mu bibazo by'uburwayi, harimo abari mu bibazo byo kwiganyira, harimo abari mu bibazo by'ubukene, harimo abari mu bibazo byo guhura n'intambara nyinshi zitandukanye. Ariko bose ni jewe nawe wo gufatana amaboko tugafata twasengera. Harimo abafite ibibazo nk'uko tumaze iminsi tubibaganiriza ku bya karande, hari abafite ibibazo byo ku bya karande bakeneye kubohoka, harimo abafite ibibazo by'uko usanga bahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye, bamwe bakabura ahantu babiganiriza, bakabura aho kubishyira, bamwe bagafatwa n'amatroma, abandi bagafatwa n'amadepression, abandi bagafatwa n'indwara zitandukanye, yaba amakansera, yaba amadiyabeti, yaba ibibazo byinshi bitandukanye, bivaye no kubera batashoboye kuronka ahantu bashobora kuronka ubufasha. Kuko turazi neza kenshi iyo umuntu afite ibibazo byinshi usanga ahuye n'ibibazo byinshi by'indwara zitandukanye n'ibiki, byavuye ku gahinda, byavuye ku kubura ubuganiriza ibyawe. Ibyo byose ugasanga bituma abantu bagira ibintu by'uburwayi bitandukanye. Ibyo byose rero murahawe ikaze, kubifite ahawe ikaze kugira ngo dufashanye kumusengera, abatabifite nabwo murahawe ikaze kugira ngo dufashanye gusengera abandi. Urazi ko benshi bagiye bahura n'ibibazo by'ubupfubyi, abandi bagahura n'ibibazo by'ubupfakazi, abandi bagahura n'ibibazo byo kubura ababo, abandi bagahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, bigatuma rero benshi bashobora kudashobora kuronka ubufasha. Bamwe ntibaronka ubufasha, bamwe nk'abana b'imfubyi ntibaronka uburyo bwo kugira ngo bashobore kwiga, abandi ugasanga ntibashobora kuronka uburyo bwo kwiga, abandi bagahemukirwa mu buryo butandukanye, ntibashobora kuronka ahantu bashobora kubiganirizwa. Ibyo bigatuma abantu benshi baca baba amatraumatize, abandi bakababara, bakagira imibabaro ikomeye, bakabura aho bashobora kubitura. Rero turabahamagarira ko mushobora kuza mukabituganiriza, kandi turazi ko muzotabagwa mukamererwa neza, kandi hamwe n'ibyo, hamwe no gusenga byose Imana izobigenza neza. Rero turabahaye ikaze kugira ngo muze dufatanye gusenga, hamwe n'ibyo ukabiganirizwa, ukumva ko ufite umuntu ari hafi yawe akuganiriza, ukanyuma akagufasha no gusenga. Bizotuma Imana ibabohora kandi mumererwe neza. Ndazi ko bizogenda neza. Ubupfubyi burababaza, ubupfakazi burababaza, ndetse n'ibindi bibazo byinshi byo guhemukirwa, guhura n'abantu bakaguhemukira bakakubabaza, ibyo byose birababaza mu buzima. Kuko muri kino gihe Satani yazanye abakozi benshi agenda akoresha, bagenda bahemukira abantu, ugasanga umuntu aragutorera kurenganya atakintu na kimwe mupfuye, atakintu na kimwe umukoreye, hakurenganya mu buryo butandukanye. Harimo abarenganywa barogwa, ugasanga kwica ubuzima bwawe igihe kirekire. Abandi nabo ugasanga bahuye babeshegwa, bamwe bagafungwa ibihe birebire bazira ubusa, abandi bakagira ibindi bibazo byinshi bitandukanye nk'uko abantu benshi bagenda bahura nabyo. Abandi bagahura n'uburwayi bumara igihe kirekire. Ibyo byose ugasanga bimwe byavuye mu kurogwa, abandi ugasanga byavuye mu bindi bitandukanye. Ibyo byose ni ubuzima bubabaje cyane. Niyo mpamvu
utarose kuja ubiganira, utarose abantu biganiriza, bituma bigutera stress, bikagutera depression, bikagutera agahinda gakabije, bikagutera ingwara nyinshi za kansera, za diabete, za hypertension, kubera uko kuntu wabuze ahantu ushobora gutura ibyo bibazo vyawe. Rero murahawe kaze kugira ngo tudufatanya gusenga, kugira ngo dutabagwe. Nta kintu na kimwe musabwa, nta mafaranga basabwa ngo dusengane, ariko icyo dusabwa ni uko twakora subscribe kugira ngo muze murabona ikiganiro ko kije mukibone. Ikindi musabwa nuko mugira share bigashika ku bandi, nabo bagashikirwa n'ubwo butabazi, kuko iryo sengesho ntwarifatanya. Ndazi yuko ushobora, harimo abantu benshi usanga ari uburwayi, harimo bakoze amagisida, harimo bakoze impanuka, harimo bakoze impanuka bagakomereka, abandi bakaba paralize, bakagira ibintu by'ibibazo byinshi. Abo bose bakeneye gusengerwa, bakeneye ubufasha bw'amasengesho. Turazi yuko nitwafatanya tukaba hamwe, Imana yo mu ijuru nayo izotuba hafi. Kandi tuna commentaire nayo turakeneye ko muza muratuganiza muri commentaire, bivanye nuko ushobora kuvuga uti ugatanga, nimba ari umutwaro utanga, nimba ari kutanga, nimba ari umutwaro, nimba ari kutuganiza, nimba ari byagushimishije, nimba ari byo wagayemwo wadufasha, nabwo turaguhaye kaze. Nuko rero narayike nimba bibanezereza, nabwo murabikora, ariko hamwe n'ivyo nuko dukwiye gufatana amaboko tugasengana Imana. Bantu b'Imana, mu gusenga nabonyemwo imbaraga zikomeye, mu gusenga nabonyemwo Imana itabara, mu gusenga ifatanyijwe no kwezwa, mu gusenga ifatanyijwe no kuba waciye bugufi imbere y'Imana, bifitemo ikimazi gikomeye, nabwo bituma umuntu atabagwa. Rero niyo mpamvu ndiko ndabahamagarira gusenga. Muri byari byiza gusenga gukingura ijuru. Rero nusenga ugasenga atajwe uri kwagiriza iki umutima wawe, bizotuma Imana yuruka ikabana nawe, ikakugirira neza. Rero murahawe ikaze kugira ngo muze dusengane Imana, kandi ndazi ko bizogenda neza. Gusenga nibwo buzima. Gusenga ukabana neza n'Imana, ugafata ubuzima bwawe ukabumatanya n'Imana. Ubuzima bwawe bukamatana n'Imana, bukagendera mu Mana, kuko nibwo burinzi, nta handi. Yesu nahabwa icubahiro. Ndiko ndabivuga numva muri jewe bintera umunezero cane, kuko hari benshi bahomvye kuko batazi iryo ibanga riri mu Mana. Iyo nibutse y'ukuri Imana, umunezero untera kuririmba. Iyo nibutse y'ukuri Imana, umunezero untera kuririmba. Iyo